Sifa na shukurani tena ziwe zako milele. Hatuna Mungu mwingine wa kushukuru na kumwambia ni asante. Sifa zetu zote tutakuishia wewe, sababu ulituokoa ukatufahamisha upendo kubwa usio na kiasi. Ulitupenda wakati tulikuwa wenye dhambi, ukatuokoa. Uzima wa Kristo unakaa ndani mwetu. Maisha ya Kristo tuliyajua. Sisi wenye tulikuwa katika hali ya giza, leo tunaangaziwa na nuru ya ajabu. Sisi wenye tulihesabiwa hukumu, leo tunahesabiwa haki. Ni neno gani la kukushukuru ambalo tutalipata? Bali tutaudhihirisha upendo wa Kristo siku zote za maisha, kwa sababu ulitupenda nasi tunakupenda. Ulitangulia kutujua kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Ebe metofela azo e asonge me abometope boy amokosi tende avendelari egro. Baba Mungu wa ajabu, mfalme usiyeshindwa, ushindi ulituangukia wakati ulifika msalabani. Ebe metofela anzole la eda. Pokea sifa na shukurani Yesu. Tutakuabudu namna gani? Tutakushukuru namna gani? Tutakuchezea namna gani? Hatuna maneno kamili ya kusema asante. Maneno yetu ni machache sana, lakini Bwana uwepo wako unaishi ndani ya maisha yetu. Mioyo yetu inakutambua Yesu Kristo, sababu tunajua kazi uliyoifanya. Nani angeifanya? Nani angejitoa mwanga msalabani kama siyo Kristo angekubali kuimwanga damu yake? Ni damu gani pia ingekubalika kuyaondoa makosa na dhambi za mwanadamu kama siyo damu ya mwana kondoo wa Mungu? Ndiyo sababu ndiyo nyimbo yetu ya ushindi. Wacha Roho wako atawale mioyo, roho na nafsi zetu. Utufurahishe, utujaze furaha ya wokovu. Tukujue, Roho wako atuongoze, utuhudumie, utushughulikie leo na hata milele. Amen. Sina kurekura, erega sina kurekura, namenye kuri sewe imigisha, Imana imuri bihe, erega sina kurekura, erega sina kurekura, sina kurekura, erega sina kurekura, namenye kuri sewe imigisha, Imana imuri bihe, erega sina kurekura. Asifiwe Yesu. Do Imana icubahiro kandi. Namenye kuri sewe imigisha, Imana imuri bihe, erega sina kurekura, erega sina kurekura, erega sina kurekura. Namenye kuri sewe imigisha, Imana imuri bihe, erega sina kurekura. Haleluya! Emela solela. Nataka niwape dakika 2-3 tu mcheze. Mchezee Mungu. Nitatumia zile zimebaki. Hallelujah. Anyanyani ndagano wakasiga, kagenda atingagisha. Anyanyani ndagano wakasiga, kagenda atingagisha.
Anyanyali Gageno Kasiga Gagena Anyanyali Gageno Kasiga Gagena Mwimbile Yesu Mwimbile Yesu Mwimbile Yesu Mani bahumugisha. Igitabo cy'Abakolosayi gatatu no ku 16 haravuga ngo neno la Kristo nalikae kwa wingi ndani yenu, mkifundishana na kunyana katika hekima yote, mkimwimbia Mungu zaburi, nyimbo na tenzi za roho, huku mkiwa na shukurani mioyoni mwenu. 17 Lolote mfanyalo, ikiwa ni kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu, mkishukuru Mungu Baba katika yeye. Amen. Na ndashaka ko umuntu umwe adusomera mu rurimi rwacu, alafu tutasoma Zaburi ya 51. Zaburi
ya Daudi. Haleluya. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye, rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, uririmbirana Imana ishimwe mu mitima yanyu, kandi icyo muzavuga cyose n'ibyo muzakora njye mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu. Shima Imana Data wa twese kubw'uwo. Amen. Amen. Zaburi ya 51 inasema, nataka nisome hapa, nataka nianzie sura ya 7. Nioshe kwa hisopo nami nitakuwa safi, unisafishe nami nitakuwa mweupe kuliko theluji. Unipe kusikia furaha na shangwe, mifupa ulio iponda na ifurahi. Ufiche uso wako, usizitazame dhambi zangu, na ufute uovu wangu wote. Sura ya 12 inasema, unirudishie tena furaha ya wokovu wako, unipe roho ya utii ili initegemeze. 14, ndipo nitakapowafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi wakugeukie wewe. 14, Ee Mungu uniokoaye, niokoe na hatia ya kumwanga damu, nao ulimi wangu utaimba juu ya haki yako. Amen. Mahali tumesoma imesema mambo kadhaa, na watu wanaenda wakiongelea kulingana na ufunuo. Katika kitabu cha Wakolosai ndicho kiini chetu. Imesema neno la Mungu likae ndani mwenu kwa wingi. Mwishowe imesema mumuimbie Mungu zaburi, mkionyana na kufundishana. Nataka tu kidogo jioni ya leo tuweze kuguzia kuhusu zaburi. Hiyo tu ndiyo nitaguzia kidogo. Lakini kabla niendelee, kitabu hiki cha Wakolosai, asubuhi niliwaambia kwamba kimegawanya vipengele 5. Cha kwanza ni sura ya kwanza verse 1 mpaka 8. Ni salamu za Paulo na pia shukurani kwa Wakolosai. Ukianzia sura ya 9 mpaka sura ya kwanza haya yake ya 9 mpaka sura ya pili haya yake ya 7. Ni Paulo alikuwa anaongelea kuhusu Kristo na waumini. Asifiwe Yesu Kristo. Kwa haya mambo ambayo Paulo aliongea kuhusu Kristo na waumini, kuna mambo fulani ambayo alijaribu kuyaguzia. Ndashaka ngomvuga ko gatoya ibindi bice nzagenda bivuga uko Imana izadamwa. Kuna mambo alijaribu kuyaguzia. Kuanzia haya ya 8 mpaka sura ya pili na haya yake ya 7, ni Paulo yararimo kuvuga Kristo n'abera. Ibyo yararimo kuvuga kuri Kristo n'abera. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Sura ya 9 aliwaambia, ninawaombea, ni maombi yake, ninawaombea muweze kupata ujuzi, muweze kupata, mjazwe na maarifa ya kujua mapenzi ya Mungu. Hilo ndio lilikuwa kuwa ombi la Paulo kwa Wakolosai, kwamba kanisa la Kolosai litaweza kuelewa mapenzi ya Mungu. Hilo lilikuwa ombi kubwa la Paulo. Jambo la pili,
aliwaombea kwamba Mungu wa mbinguni awapee hekima na wapee pia ujuzi kuhusu mambo ya kiroho. Watu wanaweza kuwa kanisani lakini washindwe kuelewa na kufahamu mambo ya kiroho. Watu ni wahuduma wa kiroho lakini wasio na maarifa na hekima ya kiroho. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Hilo ndilo lilikuwa ombi la Paulo kwa wateule, kwamba wawe na maarifa kuhusu mambo ya kiroho. Mtu anaweza kuwa akona karama lakini asipate maarifa ya kiroho. Mnashaka kugira impano nziza ariko akabura hekima y'ubwenge, hekima y'umwuka. Na mtu anaweza kuwa na kipawa na karama mzuri sana lakini akakosa ufahamu. Ndio lilikuwa ombi la Paulo kwa Kolosai. Naomba Mungu awape hekima na maarifa kwa mambo ya kiroho. Mwenyekirize amen. Na mambo ya kiroho ni tofauti sana na mambo ya kimwili. Sababu mambo ya kimwili usadide ubuzima bwo mu mwuka buragoye. Ubuzima bw'umwuka na amayobera iteka ryose iyo umuntu atari mu mwuka. Wakati wowote hatuongozwi na roho. Mambo ya kiroho ni mafumbo. Ijoro rimwe gusa umuntu yaraye yavuye mu mwuka, mu gitondo agirana kuri rutare by'umwuka bikamubera amayobera. Ibyo yarasanzwe akora agatangira kubituka. Tugatangare kubona umuntu atuka ibyo yakoraga cyangwa acokora ibyo yakora. Si ukundi gusobanukirwa, aba yaravuye mu mwuka. Kuko iby'umwuka bisobanura n'umwuka uturimo. Iyo umwuka atuvuyemo, iby'umwuka biba amayobera. Hilo lilikuwa ombi la Paulo, kwamba Wakolosai wawe na ufahamu na maarifa kuhusu mambo ya kiroho. Hii kazi na hii huduma tuko nayo ni kazi ya kiroho. Wakati hatuna maarifa na ufahamu, ni vigumu sana kuitenda kadiri na mapenzi ya Mungu. Mwenyekirize amen. Mwenyekirize kandi amen. Turachari kumwe. Jambo la tatu, akawaambia faida ya hayo mambo. Wakiwa wakijua mapenzi ya Mungu na wakiweza kuwa na ufahamu, akawaambia mtaweza kuwa na maisha yaliyostahili mbele ya Mungu. Igice cyacu kugira ngo mubeho mu mibereho ikwiriye imbere y'Imana. Muzi gituma abantu batagira imibereho ikwiriye imbere y'Imana ni kukosa maarifa, ni kukosa kujua mapenzi ya Mungu, na ni kukosa maarifa na ujuzi wa mambo ya kiroho. Bituma abantu batagira imibereho ikwiriye imbere y'Imana. Ni wahudumu lakini maisha yao mbele ya Mungu si ya kukubalika. Hata kama kanisani watakubalika, lakini mbele ya Mungu maisha yao yatakuwa ya kukataliwa. Paulo akasema, na mimi ninapohubiri najitahidi, ndio na mimi nikijitahidi ndio nisikuje nikakataliwa. Imyaka yose Paulo yavuze, yaravuze ngo ndabwiriza cyane ariko ngasubira nkagaruka kisuzuma kugira ngo nisije nikakataliwa. Amen. Amen. Nijyo ryari isengesho rikomeye rya Paulo, kugira ngo nibamara kugira ubwo bwenge bwo kumenya ubushake bw'Imana, bakagira na hekima yo kumenya ibyo mu mwuka uko babikoresha, bazagira ubuzima bwemerwa imbere y'Imana. Mtu anaweza kuwa muimbaji mzuri akubalike mbele yetu, lakini mbele ya Mungu akakataliwa. Mtu anaweza kuwa mchungaji mzuri ambaye anahudumu kabisa, unaona hata roho anashuka, lakini maisha yake mbele za Mungu yasikubaliki. Nijyo ryari isengesho rya Paulo, ko mubaho mu buzima bwemerwa imbere y'Imana, pani imbere y'abantu, imbere y'Imana. Jambo la pili, ndiyo muweze kuzaa matunda. Tatu, ndiyo muweze kumupendeza kwa kila jambo lolote.
tunapotaja kuzaa matunda, si kitu kinachipuka siku moja, lina misingi yake. Mtu hawezi zaa matunda yenye hayana mizizi. Lakini mizizi ya kuzaa matunda inalingana na ufahamu wa kujua mapenzi ya Bwana na ujuzi na hekima vya kiroho. Mungu wa mbinguni alibariki neno lake, na pia na nyinyi awabariki. Asifiwe Yesu. Nta muntu wakwera imbuto nimba muri wadafite imizi yo kumenya ubushake bw'Imana. Twera imbuto tunezeza Imana bingana n'urwego turiho rwo kumenya ubushake bwayo no kubukora. Na hatimaye akasema ndiyo mpate nguvu. Pendanga kuambia watu kwamba watu hupata nguvu kulingana n'ubumenyi bafite mu Mana. Intege nke za mbere kuruta izindi mu gakiza no kutagira information y'ibyanditswe. Nizo ntege nke za mbere zikomeye kuruta izindi. Dawudi yaravuze ngo ntaramenya amategeko yawe narayoba, ntarageragezwa narayoba. Imbaraga ziruta kuvuga kundimi no kumenya ibyanditswe tukabigenderaho. Imbaraga ziruta gukiza abarwayi n'ibimuga no kumenya ibyanditswe tukabigenderaho. Mugire gutya duha Imana ijubahiro. Asifiwe Yesu Kristo. Akawaambia baadaye ndiyo muweze kupata na nguvu. Imbaraga ziturimo zirangana n'ubumenyi dufite bwo kumenya Imana. Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo bazakomera. Hilo Paulo alikuwa analiongelea kuhusu upande wa uamini. Baadaye akakuja upande wa Kristo, avuga sovereignty ya Kristo. Kristo ari sovere. Ndagira ngo ikintu kiri sovere ni ikintu kidafite ikindi kintu kikigenga kiri hejuru. Hano ku gice cha Abakolosai sura ya, ukiangalia hapa, ukiangalia sura ya 6 15 verse 15 aliwaambia, yararimo ababwira sovereignty ya Kristo. Kristo ari sovere mu mbaraga zidahangara. Arababwira ngo uwo yeye ni mfano wa Mungu. Pili, ni mzaliwa wa kwanza. 3, vitu vyote vya duniani, vya mbinguni na hata vilivyoko, venye vinaonekana na venye havionekani, ngo byaremwe nawe kandi kubwe. Ubwami n'intebe z'ubwami byaremwe nawe kubwe. Yararimo avuga sovereignty ya Kristo. Awabariki Yesu. Awabariki Yesu Kristo. Kristo ni sovere. Kwenda buri jambo nkoresha ururimi rwacu. No kwihaza kwa Kristo. Hakuna kitu kingine kilicho zaidi ama juu ya Kristo. Hiyo ndiyo Paulo alikuwa anaongelesha Wakolosai. Lakini nataka kidogo tuongee kuhusu Zaburi. Mahali Biblia inasema kwamba tuimbiane Zaburi. Na kidogo nitaguzia maisha ya Daudi, kidogo tu kama muimbaji, nikienda kutamatisha. Zaburi ni kitabu ambacho kimegawanywa na vitabu 5. Na hivyo vitabu 5 bifite imitwe 5. Kandi yose ivuga Imana natwe. Kuanzia Zaburi sura ya kwanza mpaka Zaburi 41
Hiyo ni kitabu cha kwanza cha Zaburi. Ndagira ngo aho twasomye havuze ngo muririmbe Zaburi. Amen. Munyikirize amen. Ico ni icambere. Ica kabiri no kuva kuri Zaburi ya 42 kugeza kuri Zaburi ya 72. Cyo ni igitabo cya kabiri cya Zaburi. Icya gatatu no kuva kuri 73 ukageza dogo ndio nisiende agakiza karutako zakarutako Yesu yanyujije subiramo arukundo rurutako yashenjaguwe kubwanjye agakiza karutako Yesu yanyujije. Amen. Arukundo rurutako yashenjaguwe kubwanjye agakiza karutako Yesu yanyujije. Zaburi ya 73 mpaka 89 ndio Zaburi ya 3. Ndio Zaburi ya 3. Iya 4 no guhera kuri 90 kugeza ku 106. Ndio Zaburi ya 4. Guhera ku 107 kugeza ku 150. Ndio Zaburi ya 5. Zaburi igizwe n'ibitabo 5. Bose mbabwiye ni Zaburi. Lakini Zaburi ya kwanza inatufundisha nini? Kutoka Zaburi ya kwanza mpaka 42 inatufundisha Mungu upande wetu. Imana iri mu ruhande wacu. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Wakati Mungu ako upande wetu, sana sana niyo teme nkuru ivuga byinshi ariko iyo niyo teme. Wakati Mungu ako upande wetu, Biblia inasema heri mtu asiyesimama hahiga umuntu utakurikiza ticarane hanyuma icyo azakora cyose ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ubwo ni ubufatanye bw'umuntu n'Imana. Wakati Biblia inasema kuimba Zaburi, ina msingi mkubwa kwamba maisha ya mwanadamu wakati amepatana na Mungu ni ya msingi. Amen. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Sijui ni nyimbo gani tutaimba ambayo itakubalika wakati sisi wenyewe hatufurahii amri na sheria za Mungu. Daudi katika Zaburi yake ya 23 akasema Bwana ni mchungaji wangu. Nabwo yararema vuga fatanye Imana n'umugeri wanje zizake. Ajana mucanya cy'ubwasi bubisi agasubiza intege mu bugingo bwaje. Uniandalia meza mbele ya watesi wangu. Haya ni maisha ya mtu aliye na Mungu, ambaye anakubali kutembea ama kuongozwa na Mungu. Hiyo ndiyo nyimbo ya kwanza ya Zaburi, ambayo nawatakia nyinyi waimbaji. Munyikirize amen. Munyikirize kandi amen. Na kuna wimbo alisema baadaye kabisa mwisho Zaburi ya 23 Daudi alisema hakika wema na fadhili zake zitanifuata. Ni ufatanye bw'umuntu n'Imana.
siku zangu zote za maisha. Kwa nini zinakufuata? Ni kwa sababu umekubali wewe umekupata na lingana. Hahigwa umuntu takurikiza imigambi yaba. Unyikirize amen. Ilifika wakati wa Israeli waliimba, Mungu akawauliza swali, je, ni mimi munaimbia kweli ama ni mtu mwingine munaimbia? Yageze babwira ngo sinishimira indirimbo zanyu. Kubera iki? Iyo umuntu yavuye mu bufatanye bwayo, iyo umuntu ataye ubufatanye bwe n'Imana akaza akora. Amen. Uzamura amaboko duhimana ishoboye. Asifiwe Yesu. Zaburi ni hymne, ni indirimbo. Igihugu kiririmba indirimbo, hari indirimbo yitwa yo kubahiriza igihugu. Indirimbo yo kubahiriza igihugu baririmba ibigwi by'igihugu n'ibindi. Zaburi nayo ni ibigwi tuvuga ubuzima tubamo, imibanire yacu ya minsi yose n'Imana, ubufatanye bwacu n'Imana. Ndio sababu Biblia inasema muimbe zaburi. Mufitiyo zaburi mu buzima bwanyu. Uzamura amaboko duhimana ishoboye. Asifiwe Yesu. Awabariki Mwenyezi Mungu. Awabariki Bwana wa majeshi. Awabariki Mungu wa miungu. Jambo la pili. Zaburi ya pili ni zaburi inasema kuongozwa na Mungu. Daudi mahali tumesoma Zaburi ya 51 ni maisha ya Daudi wakati alikosa, wakati alitenda dhambi ya uzinifu na mwishowe akakuja kuua Uria. Daudi alikuja kujuta na kuomboleza na kuomba. Na wakati alikuwa anaomba, mojawapo wa maombi yake alikuwa ikintu cyari kimuraje kwijoro gitumasenga. Yabonaga yabuze inyenyeri mu muriki. Yabonaga ubuzima bwe buri mu mwijima, Imana yamutara. Nabo Mana tunte kure yo mu maso hawe. Wakati mwingine watu wanaimba na ijapokuwa waliondokea Mungu. Amen. Buriya zaburi irimo ibigwi bikomeye. Iyo Bibiliya ivuga ngo tubiririmbe ni ibigwi biyurimo n'amateka y'imibanire y'abantu n'Imana. Amen. Bwana wa majeshi yupo nami, Mungu wa Yakobo yupo nami. Katika maisha ya majani mabichi Bwana sitaogopa. Hakika wema na fadhili Daudi akasema, uniokoe nyama ya mtu ndio nipate kuimba okovu wako. Tusengesho rya Daudi. Unkize inyama y'umuntu naje nzaririmba iyo mirimo yawe. Umuntu utarakizwa ubuzima bamo bw'ibyaha ntandirimbagira yo kuririmbira Imana. Muririmbirane zaburi. Yesu abagirire neza. Tuzamura amaboko yacu duhimana ishoboye. Asifiwe Yesu. Kabla wacha niachie hapo sababu ya muda. Niwaambie Daudi kidogo. Ibindi tubisigenza. Nitukiri hano.
Kwa nini Mungu alimpenda Daudi? Na Daudi alikuwa muimbaji. Daudi alifanya kazi 4 ambazo zinajulikana. Kazi yake ya kwanza ya Daudi ni uimbaji. Kazi ya kwanza ya Daudi ni kufunga, ni kuchunga, ni ufugaji. Niko kazi ka mbele Daudi yagize. Kazi ya pili ya Daudi ni uimbaji. Kazi ya 3 ni askari, kazi ya 4 ni mfalme. Kwa hizo kazi zote Daudi alizifanya, alikuwa mwaminifu. Na kwa nini Mungu akampenda Daudi? Samueli wa kwanza sura ya 13 na haya yake ya 14 inasema ufalme wako Sauli. Samueli aramubwira Sauli, iramubwira ngo ubwami bwawe ntibuzaramba, kuko Imana yabonye Daudi, yabonye undi mukozi ufite umutima ishima. Uzamura amaboko duhimana cyubahiro. Asifiwe Yesu. Na ufalme wako hautadumu, kwa sababu Mungu atamtafuta mfalme mwingine ambaye atakuwa na moyo wa kumpendeza. Nicho Imana yakundiraga Daudi. Daudi yagiraga umutima Imana ishima. Iyo niyo yari karakteri ya mbere ya Daudi. Nipe moyo wa nyama, Unapondeka, moyo ulotulia, unyenyekevu, mimi si kitu kwako, uniondole majivuno, komesha kiburi, utawale akili zangu, Bwana niongoze, uyifundishe roho yangu, habari zangu. Iyo niyo kalite ya mbere ya Daudi, wari umutima Imana ishima. Daudi, Biblia iravuga ngo nabonye Daudi mwene Yese, umugabo ufite umutima umeze uko nshaka. Nico cyatumye Daudi yari umuririmbyi nkamwe, ariko imbaraga z'igitaramo na sente ya Daudi n'ijwi rya Daudi, abadayimoni bagombaga guhunga. Yari afite umutima umeze uko Imana ishaka. Zamura amaboko duhimana cyubahiro. Asifiwe Yesu. Asifiwe Yesu Kristo. Jambo la pili, Daudi alienenda kwa roho. Wakati Samueli alimuombea, sura ya 10 na Samueli wa kwanza sura ya Samueli wa kwanza sura ya 16 haya yake ya 13 mpaka 14. Inasema wakati tu Samueli alimuombea Daudi, alimumwangia mafuta, Biblia iravuga ngo Mwuka wera yahereye uwo munsi amuzaho. Guhera uwo munsi Daudi yakoraga ibintu byose biri mu mwuka. Ni Imana yakundiraga Daudi. Munyikirize amen. Uzamura amaboko kandi duhimane cyubahiro. Asifiwe Yesu. Ntiwabasha kuririmba ibihimbano by'umwuka ngo byinjize abantu mu mwuka utari mu mwuka. Umuntu utari mu mwuka ntazaririmba ibihimbano byo mu mwuka ngo bikunde. Iyo yari karakteri y'imiririmbire ya Daudi mu mwuka. Daudi alikuwa mtu wa kiroho. Na wakati alikosa bimwe mu byo yasabye Imana kuruta ibindi, yaravuze ngo Mana ndakwinginze tunkureho umwuka wawe. Mu byo ukora byose tunkureho umwuka wawe. Imyaka yose ya Daudi yarataratandukana n'umwuka. Ikintu yarazi ko cyamukura mu mwuka w'Imana, yihanye cyane kuruta ibindi. Yaravuze ngo Mana ndabizi ko nakoze icyaha, ariko icyo ukora umfashe tunkureho umwuka wawe. Reka mbarekere uko. Yesu abagirire neza. Asifiwe Yesu Kristo. Tutaendelea kesho kwa sababu ya muda. Mungu awabariki. Amen.